شانه‌تراشی در هنر آرایشی تاجیکان عهد قدیم موقع خاصه داشته است و این هنر ریشه به قرن عصرهای تا میلادی دارد. این هنر بیشتر در شهرهای سمرقند و بخارا، خوجند، استرافشان، پنجکند، حصار گسترش یافته است. در شهر استرافشان باستانی هنر شانه‌تراشی از نسل به نسل گذشته است و حتی گذری با نام شانه‌تراشان وجود دارد، اما تا هنوز انگشت شمار خانواده‌هایی هستند که این هنر نادر را حفظ کردند. همین خیلی شد که در شهر استرافشان یک کوچه با نام شانه‌تراشان است که در آنجا بسیار از صدها نفر زیاد شانه‌تراشان زندگی می‌کردند. همه بین یکدیگر خویش و تبار بودند. افسوس که من بعد از پیدا شدن شانه‌های سنی احساس این کسب از بین رفت و حاضر باشد بسیار کم نفران هستند که با این کسب مشغولند. اینکه من این کسب رو نپفتم، این کسب از طرف مادری هم گذشته است. یعنی این کسبی بوی مادری هم. صرف کلمه تاجیکی است. معنایش یعنی شانه اشیا یا دستگاهی است که برای آرایش موی استفاده برده می شود. اما محققان و بعضی هنرمندانی که با هنر شانه‌تراشی مشغول هستند بر آن اندیشه‌اند که شانه‌ای که برای موی سر است با اون شانه‌ای که ما همچون سینو آمونیم و شانه کتف استفاده می‌بریم ارتباطی ناگسستنی دارد و مردم قدیم بر آن عقیده بودند که همین اشیا یا همون پردمتی که برای آرایش موی است با اون خاطر استفاده برده می‌شود که موی باید بالای کتف سوخته هموار پرتافته شود. یعنی این شانه با اون شانه دیگر ارتباطی داشته باشد. وقتی که همچون کسب قبول میشد عملداران همون دوره مخصوص استوهای خود رو داشتند که برای اونها میخیل چیزهای زیبا شانه هر نمود اشیایی که برای زیب زینت زنها برای شانه کردن موی سر برای اونها ساخته میدادند. بعد رفته سیر و اسرار بسیار پیدا کرد. چخیر کفاندنی چوب. بعد وقتی که تقسیم شده رفت آهسته همین خیلی شد که پدر فقط به پسر خود یاد میداد. همین خیلی خیش و تبار فقط همون یک کسب میگرفتن. مثلا کسب شانه‌تراشی. یکی از چنین اولادان شانه‌تراش استاد صادق ظریف می باشد که همراه پسرانش این شغل اجدادی را ادامه دادند و با همین هنر در بین مردم شناخته شدند. مسئول ایجاد این خانواده در سراسر تاجیکستان و بیرون از آن محبوبیت پیدا کرده است. حالا یک چند نمود اینجا به شانه ها ساختم که در اینجا استفاده میبرند در دولت های اروپا که دندان هایش بسیار کلانند. مثلا در طرفی که بسیار هوایش گرم می باشد شکل شانه و دیگه خیل میشد عضله خودمون دیگه خیل همین خیل شانه رو ساخته استادم. بعد شانه هستن که برای نو عروسان برای توفه همین خیل شانه نیز 3 سال کرده استادم. شانه هم در دو شکل تیار می شوند. یکی شانه دندان کلان و دیگری شانه دندان ماده که هر کدوم وقت و استفاده خود را دارند. مثلا برای پس از اون که نو انسان سر میشوید سرش تر است شانه نسبتا دندانهایش کلانتر است از اون استفاده می شود زیرا موی سر تر است و میتواند که بیشتر کنده شود و برای که موی سر بعدتر خشک می شود شانه دندان ماده و بعضی موی ها خودشون قفس و باریک هم هستند که هنرمندان شانه‌تراش خودشون توصیه میدادند و منفعت های دیگری شانه های چوبین هم هست. یعنی باید بگوییم که شانه چوبی نسبت به شانه‌ای که امروز از آهن ساخته می شود یا از پلاستماس ساخته می شود منفعتش فایده‌وارش زیادتر است. پیش از همه چوب با ارگانیسم انسان بسیار مطابق است و موی سر رو کم اندر کم
канда мепартояд. шонаҳоро албатта дар навъҳои гуногун омода менамоянд. Шона барои хурдон, калонсолон, мардон, занон, яъне ки ҳар як шонаи омода гардида вобаста ба сину сол низ вобастагӣ дорад. аз ҷиҳати дигар гӯем, шонаҳое ки имрӯзҳо омода мегардад аз ҷониби махсус чӯбкорҳо, маълум мегардад ки ҳангоме ки мо мисол дар даст мегирем аз чӯби кадом дарахт омода гардидааст, яъне ки дарахти чормағз ин худ дарахти равғанин мебошад, махсус барои мӯйҳое ки хушк ҳастанд истифода мебаранд ва махсус барои хурдсолон, кӯдакони тифли навзод бештар шонаҳое ки аз чӯб омода мегардад истифода менамоянд ва инчунин дар онҳо мисол ресмонҳои сафед мекунанд. анамон тифле ки дар 40 рӯз қарор дорад ва на ҳамон шонаи чӯбини равғандор гуфта анамон дар сари кӯдак як мисол сафедчае ки мешавад махсус бо шонаи чӯбин мегиранд ки ин яке аз ҷиҳати шифобахшӣ ба худи тифли навзод мебошад. эҷодкор ҳамин хел мешавад як мебиёд ва нисби шабам хесе месозед чиза он биёдагар ҳамин хел чиз ва чиза ҳамин хел худаш бо овара худаш бо карем худи зинда бо месозед ки ман ҳамин хел одам ман озмуно мерам озмун мегӯм ки ҳам вақт мегӯм ки ҳамин бисони озмунанда ҳамин як чиза созим ана ва ба ҷой тияд накунам пеши чишми ҳамин тамошобинана созидага ва чхел аҷоиб мешад. ман мехоҳам 100 намуд кара метавонам мисол ман миша як фигурша мисол михел кара каҷа кара як диша бо дихел кара ин ҳар як намуд шуда мегира аинҷа шонаҳои риш одамон ба сифати ришашро шона кардан ба фаҳмидед аҷанда шонаи каҷак шонам ки пешина занакоя бошанча каҷанг карди фаҳмидед инҷа зулфиша каҷанг карди. тағоям икромҷон ғафуров дар бозори марказии шаҳри истарафшан дукони хурди шонатарошӣ доштанд. кор кардани он касро медидаму ҳавасам меомад. он солҳо шона харидори зиёд дошт. чун медидам ки натиҷаи меҳнати тағоям сердаромад аст, меҳри касб дар дилам ҷой гирифт ва баъдан бозори шонафурӯшӣ аз байн рафт. тағоям асбобу анҷоми шонатарошиашро ба ҳавлиямон кӯчонданд. акнун барои ман имконияти ҳар рӯз дар паҳлӯяшон нишаста ёрӣ расонидам пайдо шуд. кӯшиши пайваста маро ба кӯи мурод расонд. усто шудам ва баъди вафоти тағоям 15 сол боз дар хонаам устохона сохта ба ин касб машғул мебошам, мегӯяд Содиқ Зарифов. бовоям аз ҳамин устои сангинбой ҳамин касба азамаки худ аз худ кард. баъд усто ғафури шонатарош ва тағои ман устойкроми шонатарош. пас ман гирифтам ин касбро. боз баъд аз ман писарам Юсуфҷон ин касба аз худ кардааст ки ҳамин сулола давом дода истодааст ки 5-6 авло сулола давом дода истодааст. ман ҳозир ҳар намудҳои шоно истеҳсол карда истодаам сохтосиам хеле ки чӣ қадар аз гавҳора то ба гӯр ин бояд ки омӯхтан дар кор. ашёи муқаддас аст дар фарҳанги мардуми тоҷик онро ҳеҷ гоҳ зери по намекунанд онро дар ҷои баланд овезон мекунанд ва барои ҳар як оила ҳатто барои ҳар як нафар шонаҳо алоҳида буданд. яъне чунин боварҳо мавҷуд дошт ки агар дарди сар бошад ё дигар касалҳои рӯҳӣ дошта бошад тавассути шона аз як нафар ба нафари дигар мегзарад. ба ҳамин хотир тавсия медоданд ки ҳар як инсон бояд ки шонаи шахсии худро дошта бошад ва дар хона ҳам ҳар як инсон ҷои шонаовезии худро дошт. яъне нафаре истифодаи шонаи дигарро дар худ ҷоиз намедонист, маъмул набуд. аз ҳама намуди классикӣ ки мо қадимона истеҳсол мекардем фақат дутарафа шона буд ки аз ду тараф дандон дорад гӯшаш гирифтагӣ. оҳистода манамин шонаҳо ба таври даста дорад ки бисёр мардҳоям истифода мебаранд, занҳоям истифода мебаранд. ҳамин истеҳсол карда истодам. устод Содиқ мегӯяд кори шонатарошӣ нахуст аз интихоби чӯб оғоз меёбад. бештар аз чӯби чормағз ва баъдан аз чӯбҳои зардолу ё нок низ шона метарошем. чӯби чормағзро бурида тахтача месозем ва онҳоро дар соя мехушконанд. тахтачаи хушкидаро бо тишаи калон хомтарош карда сипас бо тишаи хурд пухта тарош менамоем. асосан ду намуди чӯб залдору ва чормағз. чормағз ин залдору мисли чӯби сурх
بسیار رنگش زیبا میشه. بعد مستحکم این چوب. این روانناکی بسیار چوب چهارمغز. دشواری حاضر دسترس کردن اشیاء خام که حاضر دشوار شده است. پیشکی 2 سال پیش گرفتم موندن در کار، خشک کردن در کار این چوب‌ها را بعد استفاده بردن در کار. چون که از همین 66 قشلاق شهر استراوشان. بعد یک باز نازکیش همین که نه همه همین چوبی که میگیریم شونه میته. تنها 60% شونه میته. 40%ش هیزم میشه. چون ما جای اساسیش میگیریم. آدم‌هایی که حالانکه فشار بلندی دارن، آنها باید استفاده کنن شانه‌هایی و از چهارمغز ساخته. این فشار واقعا پس میکنه. کمتر واهاشون نظم میکنن حالتشون. اگه همه این درختی که در همین تاجیکستان و در روی دنیا میاد، این همش آدمیزاد تاثیر میکنه خواهید نخواهید. برای همین از درخت بدل ما میگفتن که چونین چیزهای ساز که مثال برای روزگار کدام مثال زنها کار میکنن، زنها و مثال برای نان راست کردن از چوب زردآلو باشد و کار کنه اگر آرام عصبش میشه. فهمید؟ آرام کار میکنه. همین فکرای خیال بیهوده نمیکنه. فهمید؟ آرام کار میکنه. و این پرواش هم اگر از چوب زردآلو باشد و کتی هم کار کنه، تاثیر میکنه خواهید نخواهید آدم. شانه چوبین طبق عقیده شانه‌تراشان و استفاده برندگان بعضا خصوصیت‌های شفابخشی دارد. اگر قسم درونی از کنده چهارمغز شانه ساخته شود، برای موی‌های خشک مفید بوده، موی را روغنناک می‌نماید. اگر شانه از چوب بالای درختان چهارمغز گرفته شده باشد، روغن موی‌ها را معتدل می‌سازد. شانه از کنده زردآلو ساخته شده عصب را آرام می‌کند. شانه از کنده درخت ناک ساخته شده باشد، ملایم‌تر بوده، برای محض کردن پوست سر موافق است. خصوصیت خوبی شانه‌ای که از چوب ساخته میشه در اون است که یکمش که این چوب مثل زنده رفتار میکند، آدم که جاندار رفتار میکند. مثلا وقتی که نام میخورد قد میشد یا که از خودش من این چوبی که در دستم من این چوبی چهارمغز که از طرف ریشش ساخته شده است بسیار روغنناک است. روغنی که از خودش خارج کرده میشه تا آخری که تا دمی که استفاده برده میتونی تا آبگور شدنش از خود روغن استفاده میشه برآورده میشه. دیگر خصوصیتش سری آدم آرام میگیرد. اساساً این خصوصیت رو بسیارتر شانه زالدارو دارد. در اون اوهانش بسیار. درباره پیدایش هنر شانه‌گری نقل روایت‌های خیلی قدیم و از یک جانب بزرگ و مفید هم هستند. یعنی میگن که درویش زن در قدیم در زیر درختی چهارمغز خواب میرود و طبیعی است که چون روح‌های زیاد طولانی رو تعیین بوده بود در اونجا خوابی طولانی هم میرود. وقتی که خوابش میبرد درخت چهارمغز خصوصیتی دارد که در داخل خود روغن مخصوص دارد و اون روغن گویا که با بالای سری او کم و بیش تاثیر میکنه. وقتی بیدار میشود موهایش هموار سوخته و تا یک اندازه زیبا شده است و او با خود خلاصه میآورد که این چه معجزه از همین درخت چهارمغز بود. وقتی که این نقل روایت به مردم شانه تراش میرسد آنها میگویند که برای ساختن شانه همین درخت همین نوع درخت بیشتر مفید است و از همون آهسته آهسته شانه تیار میکنند. و باید بگوییم که درخت چهارمغز در خود خصوصیتی داشته است که در داخل اون نوبت از اون که بعضا خشک می شود در داخل خود روغنش رو حفظ کرده کار میکند و هر زمانی که انسان می سرش را شانه میکند به سلامتی سری و فایده هم دارد. همین درخت زردآلو دربارش پدرمون میگفتن، بابامون میگفتن، ما همین میدونیم که زردآلو چی به دارو کدام وقت به این استفاده بردن ممکن از این چی ها ساختن ممکن کدام اسباب روزگار ساختن ممکن که آدمیزاد حالانکه آدمی ساده میبردگی یک جاش درد نکند و برعکس به وی فایده دید. همین شانه من مثلا شانه از چوب زردآلو ساخته شده. وقتی که چوب زردآلو که شما هستید سخنای بد کم بگویید. اگر یک تا اساس ساخته من دستی موی سفید بتیم از چوب زردآلو و اومد حقاره نگفت. خند نصیحت کردیم گردد آدم.
шонаҳои чӯбӣ нашонаҳои ҷадиди пластикӣ тафриқаи назарасе доштанд. Шона барои абрӯғон, барои решт, барои зулф, барои мӯи дарозу кӯтоҳ ва ғайра вуҷуд доштанд, ки имрӯз ҳам онҳо ба шонаи пластикӣ иваз шуданд. агар мо муқоиса кунем ба шонаҳои чӯбине ки омода мегардад махсус аз ҷониби устоҳои чирадасте ки мисол дар баъзе шаҳру ноҳияҳо ҳузур дорад, аз шонаи фабрикавӣ хеле фарқият дорад. Аз ҷиҳати тиббӣ ҳам низ мисол шонаи чӯбин ҷиҳати табобатӣ ҳам дорад. мисол барои ҳангоме ки сар шона кардам, яъне ки ба тартиб дароварда мешавад, анам шонаҳои фабрикавӣ мисол ҳангоми шона кардан канда низ яъне ки мӯйҳо рехтан шудани мӯйҳоям далолат менамояд ки яъне ки шонаи фабрикавӣ нисбати шонаи чӯбин фоидаву зараре ки ҳар як ки мо истифода мебарем мушоҳида карда метавонем ҳангоми истифода бурда. ин фақат равған караги ин шонаро мо равған мекунем. ҳамин равғани оддӣ, равғани пахта кати равған мекунем. вақте ки равған мекунӣ оба камтар мегирад ва намуди аслии худро нишон медиҳад. гулаш аз дарун мебарояд. набераҳо албатта ин кора ёд гирифтанашон дар кор, чунки ин касби бовокалонашон ки одам касби мин бовокалон ё падари худро аз худ мекунад, ҳеҷ гоҳ хур намешавад, кораш равнақ мегирад. шахсони бо таҷриба аз рангу сифати чӯб аллакай маън мекарданд ки ин кадом навъи чӯб аст. ва албатта бояд бигӯем ки организму мизоҷу инсон ҳам ба ҳар гуна чӯбҳо мутобиқ гуногун мешавад. масалан саре аст ки худ равғанокияш зиёд аст, сари дигар аст ки мӯи сари хушк дорад. яъне барои баъзе онҳо масалан тавсияи шонаи чӯбин аз зардолу дода мешуд, баъдтар аз ё ки ба баъзе ки мӯи сараш серавғантар аст ба он нок тавсия медоданд ва оне ки мӯи сараш хушк аст ҳатман истифода аз шонаҳои дарахти чормағз. барои кӯдако бисёр шавқовар. ин кӯдак ки намехоҳад ки сари вай шона кунӣ, ҳамин чизро дида иштиёқманд мешавад ки абар ҳамин қади мӯйма шона кунад. мисол шакли қоба дорад, шакли гурба дорад, мисол сақча. ин барои кӯдако. ин албатта ҳам барои кӯдак бисёр шавқовар, ҳам муштариёне ки ҳамин чиз ба талабгор мешаванд барои кӯдакои худ. баъзан нақшҳои ҳайвонот ҳам кашида мешуд ки онҳо дар ақидаи мардуми қадим нишонҳои сеҳромез доштанд. яъне вақте ки дар он ҷо сурати паланг ё сурати гӯсфанд ё сурати дигар ҳайвонот кашида мешуд, дар ақидаи ҳар мардум онҳо нигоҳ доштанд, чашми бад аз сари инсонро ҳифз мекарданд гӯё. яъне ин ба замонҳои қадим рафта мерасад. ва аммо шонаҳои пастсифати пластикӣ ки қимати арзон доранд, замони охир мавқеи шонаҳои мардумиро ки саду ҳазорсолаҳо тай карда то ба даврони мо расиданд, танг ва доираи фаъолияти косибони ин ҳунари нотакрорро маҳдуд мекунанд. аз ҳама муҳим ин ки инсон ба шона бовар дошт, ихлос дошт. ҳамин буд ки ҳунари шонасозӣ то имрӯз рушд кардааст. новобаст аз оне ки шонаҳои фабрикавӣ ҳамарӯза ворид мекарданд. кӯҳансолони мо вақте ки мо ба сафарҳои хидматӣ мерафтем, махсусан шодравон падари ман хоҳиш мекарданд ки ҳатман вақте ба Истарафшан меравӣ аз шонасозҳои mohir барои ман шона биёр, барои ба тартиб даровардани риш, барои ба тартиб даровардани мӯи сарашон ҳатман аз шонаҳои чӯбин истифода мекунанд. ва ба мо фарзандон ва ҳатто ба набераҳо ҳам тавсия медоданд ки шумо бояд ки аз шонаҳои чӯбин истифода баред. инҳо ба инсон фоида оварад. худи чӯб муқаддас аст. инсон бояд ки он чизе ки худованд ба ӯ эҳё кардааст, ато кардааст, аз он истифода барад. масъули дасти содиқҷон ғафуров то амрикову русия ва чину ӯзбекистон расидааст. ба гуфти худаш ҳар сайёҳе ки вориди Истарафшани бостонӣ мегардад, пеш аз ҳама ба ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷӯҳ менамояд. албатта масъули дасти ин ҳунарманд низ аз мадди назари сайёҳон дур намемонад. ҳатто дар озмунҳои ҳунарӣ сатҳи ҷаҳонӣ сазовори ҷойҳои намоён гардидааст. 2019 дар шаҳри Қоқан бисёр виставки байналмилалӣ шуда гузашт ки зиёда аз 115 давлати дунё иштирок кард. дар он ҷо иштирок кардем, бисёр меҳмондорӣ кардам ва дар охир ҷои аввалро 2 нафар аз Истарафшан ҷоиз шудем. мана тӯҳфаҳои пулӣ додам. ман фахр мекунам ки ҳамин хел рафта аз байни 115 давлат ҳамин хел ҷои намоёнро гирифта омадем. баъд рӯзҳои Тоҷикистон дар Москав шуда гузашт. дар он ҷо иштирок карда будам. бисёр ҳамин хел шуд ки
шонаамро бисёр қадр карда ҳатто ба навбат истода харидорӣ карда буданд. гуфта метавонам ки ҳунармандони мо дар бисёр чорабиниҳо, фестивалҳо, озмунҳо иштирок намуда ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд. қайд карда метавонам ки соли 19 дар фестивале ки дар қоқан баргузор гардида буду дар он зиёда аз 100 давлати дунё иштирок мекарданд. ҳунармандони вилояти Суғд 2 нафар Ҳамдамов Абдуқаҳҳор ва Шонатарош Эргашев соҳиби ҷои аввал гардиданд ва бо мукофотпулии $5000 мукофонида шуда буданд. ба ғайр аз ин дар Амрико, дар Англия, дар Россия рӯзҳои Наврӯзи Тоҷикистон вақте ки баргузор мегардад, виставкаҳо мешавад, дар он ҳунармандон иштирок мекунанд, дар фестивалҳо, дар намоишҳо иштирок мекунанд. дар худи ҳудуди вилоятам бисёр озмуну фестивалу намоишҳо гузаронда мешавад. ин хусусияти шонаҳоро бисёр хориҷиҳо хуб медонанд ки мана ҳозир хонаи ман рафтомад мекунанд, бисёр аз ҳамин чиз фармоиш метиҳанд. вақте ки кӯдаки нав ба дунё меояд, онро дар зери гавҳораш мегузоранд ки барои натарсидан. дуюм хислаташ, агар кӯдак як тараф кити хоб равад, барои ки сари вай дар ҳамон ҷо чӣ нашавад, шаклаш дига нашавад, ҳамон тараф мемонанд, кӯдак камтар азоб кишида дига тараф нигоҳ мекунад. кӯдака сараша чӣ мекунад, идора карда меистад. ин дига хусусият аст. як хусусияташ гуфтам ки барои натарсидан. велосипедон бисёр шонариш мегӯям, бисёр истифода мебаранд. хуби ки мисол ҳам дигар бо хусусияташ бисёр мӯйро маск метиҳад. ҳоло бошад харидори асосии хориҷиҳо ва мағозое ки дар шаҳри Душанбе ҳаст, онҳоро харидорӣ мекунанд. ҷойҳои худомо низ камтар харидор дорад. баъд давраи пеш бисёр истеҳсол мекардам, шумора ба ҳазорҳо истеҳсол мекардам, месохтем. ҳоло бошад фақат сифат. сифатро бисёр нигоҳ мекунад. қаҳрамони мо аз бесабрии шогирдон ва тоб навовардани онҳо ба ин касби мушкил шиква намуда гуфт: афсӯс имрӯзҳо ҷавононе ки соҳиби ҳунар шудан мехоҳанд хеле каманд. мутаассифона на ҳар кас ба омӯхтани ин касби душвору заҳматталаб тоб меорад. ҳарчанд дар замони муосир рушди технология мавқеи маҳсулоти дастиро тангтар кардааст, аммо ҳамоно талабот ба ҳунарҳои дастӣ на танҳо дар Тоҷикистон, балки берун аз он низ хеле зиёд аст. дуруст гуфтаанд ки ҳунарманд ҳар ҷо бувад сарфароз.